video. Pa će odgledati. Poštovani prijatelji, drago mi je što smo se okupili u sasvim solidnom broju, jer ovdje ćemo večeras imati veoma zanimljive goste koji će govoriti na jednu temu koja nas ponekad tišti i gdje očekujemo da će situacija uvijek biti bolja nego što jeste nekad u budućnosti, ali što bi neki ljudi rekli, sve to zavisi od nas i od toga na koji način ćemo se odnositi prema kulturi dijaloga, odnosno prema populizmu. Posjetiti na jednu anegdotu kada je svojevremeno veliki američki pisac John Steinbeck, kada su ga pitali kako se vi osjećate sada kada prođete kroz ove velike gradove i kada vidite Ameriku sredine 20. veka, a on je govorio da se ponekad osjeća da kada razgovara sa ljudima da to nisu ljudi nego automati i da se prosto zapita gdje je ona rupica da bi ubacio novčić da bi ti ljudi progovorili. Znači, očigledno je da u svima nama postoji nekakva želja za dijalogom sa drugim ljudima, da želimo da čujemo i tuđe glasove, da bismo modelovali sebe, jer, da budemo iskreni, svako od nas može da postoji zasebno kao ličnost, da ga opisujemo, ali svi mi postojimo u nekakvom kontekstu, dakle ne postoji samo denotativno nego i konotativno, što znači da nas drugi ljudi svojim prisustvom obogaćuju i definišu nas kao ličnosti. To uvijek moramo da imamo na umu, a dijalog je zapravo ključni način komunikacije i uspostavljanja kontakata među ljudima. Ljudi su valjda zbog toga i svesna bića. Bez obzira na to, mi se opet suočavamo sa problemima i stalno o tome diskutujemo, ali ako se o tome ne bude diskutovalo, verovatno neće biti ni boljitka za sve nas i društvo neće biti, da kažemo, demokratični u tom smislu da možemo da saslušamo i glasove drugih, dakle ljudi sa kojima se principijalno ne slažemo, ali koji imaju prava da iskažu svoje stavove. U tom smislu smatram da će ovo večer biti od posebnog značaja. Ja bih sada zamolio goste da krenu polako sa krenu. Baci novčiće pa da počne. Da, počne se treba kažu taj novčić, da možemo da radimo. Hvala, dragi Srđane, vama dobroveče i mnogo hvala što ste došli večeras. To što ste došli u velikom broju, ne znam da li da to tretiram tako da mnogo volite ove ljude koji su ovde ispred vas ili vas mnogo zanima ova tema o populizmu. Rekao bih da je sigurno i jedno i drugo, ali kad govorimo danas o populizmu, siguran sam da svi ovde koji sede imaju različitu definiciju, makar onu koju ćemo nazvati delom unutrašnjeg dijaloga. To je tako lepo u ovo posljednje vreme. Dakle, šta je ono što biste vi rekli da je populizam? Ajde da krenemo, ne vi nas da propitujete, nego me baš zanima da nekako pokušamo da definišemo šta je to populizam, pa ćemo onda da krenemo prema ovome što je u drugom delu teme, a to je dijalog. Ili ima nekoga ko može da kaže šta je za njega populizam? Nemojte biti populisti, ajde da vidim neku ruku da kaže evo ja. Ovo je dosad bilo vrlo kratko. Evo, ima jedan koji hoće. Šta je to? Šta je populizam? Ja. Goran, ajde, evo. Zamena za demokratiju, odmah da kažem. Kako, zamena? Zamena za demokratiju, to je sve veći stadion demokratije. Zamena za demokratiju, dobro. Jednako Vučić. Kako? Šta je živeo Vučić? Šta ste rekli? Jednako Vučić. A to? Evo vidite, ovdje imamo i članove SNS-a. Pa može da bude i demagoško udvaranje naroda. Dobro, to je tačno. Ili ima još? Ne mora da bude definicija. Šta je vaše osjećanje populizma? Prosto da se držimo nekog osjećanja šta je to za nas populizam. To je vrlo popularna trend i reč, ali neki put izmiče ono što je supstanca. Saopštavanje sagovornicima onoga što bih hteli da čuju, iako to nije stvarnost istina. Dobro, to je ova vrsta demagogije i udvaranja, samo na drugačiji način rečeno. Kažete vi? U liniju manje gotovo. Dobro, tačno. Možda neka vrsta kulture mase. Tako je. Jeste i masovno udvaranje, odnosno kultura masovnog udvaranja. Dobro. Neki opšte prisutan stav bez kritičkog razmišljanja. Bravo. Vidite, ovo je možda rečenica koja sve ono što ste do sad rekli zaokuplja na najbolji mogući način. Odsustvo kritičkog mišljenja. Postoje u istoriji neka razdoblja u kojima se ljudi dobrovoljno odriču
kritičkog mišljenja. To je sigurno ona tačka u kojoj svako društvo je regresija. Neka su društva u istoriji, to nam je vrlo dobro znano propala, upravo zbog toga što su se prepustili nekritičkom mišljenju. To znači da su prestali da učestvuju u onome što je izgradnja društva, počeli su da fingiraju, ili kako je koleginica malo pre rekla, da se udvaraju, a da prestaju da misle i da kritički, ne samo intonirajući, nego suprotstavljajući se onima koji ne žele kritički da misle i da popravljaju svakog dana društvo, da dolaze u situaciju da se udvaraju nečem drugom, a to su uspostavljeni modeli komunikacije i fingiranje, odnosno lažno predstavljanje. Najčešće ono sa čim se i mi susrećemo, upravo, kako reče gospođa, u ovo vučije vreme, a to je odsustvo rada institucija. Odnosno, kad institucije fingiraju, kad imaju samo statistički prikaz svog rada, a faktički biraju odsustvo ozbiljnog institucionalnog dela. Sve ovo o čemu govorimo možemo da kažemo da je deo jedne populističke kulture. Međutim, ono što je interesantno i što je veoma, veoma opasno, o čemu ćemo sigurno večeras mnogo više govoriti, jeste što ta stvar o kojoj pričamo nije deo samo našeg svakodnevnog i naše kulture. Ono što se događa je sada planetarno. Sigurno je da i tekako utiče ono kad čujemo šta se događa u Nemačkoj, šta se događa u Sjedinjenim Američkim Državama, gde imate eksploziju populizma i nije nimalo slučajno što mi toliko želimo o tome da razgovaramo. To je naprosto jedna živa, nametnuta tema, a razlog zašto razgovaramo nije zato živim to da se čini govor, nego zato što negde, podlačeći crvenu crtu, svi imamo potrebu da ipak koliko toliko kažemo aha, razumeli smo, razrešili smo neku zbrku u sebi i hoćemo da imamo jasan stav prema tome, da bismo znali da se prema tome odredimo i kako dalje da delujemo, kako da naprosto sa tim što jeste oko nas živimo. Ljudi koji su ovde sa nama iz različitih aspekata, iz različitih perspektiva će o tome govoriti i ja ću pokušati da, postavljajući pitanje ili saučestvujući u tome, a u tome ćete mi pomoći, praktično da otkrivamo supstancu ove teme. Sa vaše leve, a moje desne strane, jesam. Da li poznajete ovog gospodina sa bradom? On se zove Muharrem Bazdulj i njegov posao je da se bavi kritičkim mišljenjem, da istovremeno i piše knjige koje podležu kritici, ali verovatno drugih, najviše čitalaca. I ima još jedan vrlo zanimljiv posao koji je prevodilački i tu je isto odličan, podjednako kao i ova dva posla koje sam spomenuo, ali isto tako ume da misli na onaj način koji je za sve nas prihvatljiv. Sa moje desne strane takođe je Maja Vukadinović, koja je možda najsuptilniji i najoštriji kritičar u isto vreme ovog vremena u kome živimo i ona je možda na najlepši način iscrtala naše vreme kroz ovu knjigu koja se zove Zvezde, supermarket kulture. Mi živimo danas u supermarketu, tako ona kaže, a ja se s tim potpuno slažem. Inače, ovu knjigu je izdala jedna vrlo ugledna izdavačka kuća, neću o tome da govorim. I zašto je to njen onako bingo pogodak? Zato što je zaista u srce ušla onoga što mi, o čemu danas pričamo. Ona je ovde opisala doslovno populizam. Tako ga prikazujući onim bojama i vrlo plastično u kome učestvuju svi oni koje mi gledamo u jednom velikom reality show, ne samo na televiziji, nego živeći ga svakodnevno. Zaista svakodnevno. I sa moje leve strane... Jedan od celetoida. Kako? Jedan od celetoida. Dakle, kako se zove čovjek koji je učestvovao u reality u ovaj tvoj ljubinac? Niki. Ne, on je drugi. Ekrem. Pazite, zamislite, neko je jako lepo rekao da je ovo vreme ekremizacije. Možda ovaj Bekova. Ovde sad imamo nekoga ko se kritički odnosi prema ekremizaciji, ko predaje na fakultetu ovde u Nišu, govoreći upravo ne protiv ekremizacije, nego prikazujući je kritički, objašnjavajući studentima šta je to što oni ne treba da čine delujući u medijima. Nimalo slučajno, večeras ćemo o populizmu govoriti upravo kroz jezik medija.
kroz ponašanje medija, jer ko drugi oblikuje javnost doli upravo mediji. Jedna stvar koju moramo imati u vidu jeste, nisu novinari krivi za stvaranje javnosti, ali učestvuju ili saučestvuju u tome, i večeras ćemo sigurno imati prilike da ne branimo novinare, nego da kažemo da su novinari samo tihi saučesnici u proizvodnji javnosti, koja najčešće ili može da bude populistička, a to ne mora da bude. Populizam može biti pošast sa desne strane, od koga se sigurno, od čega se inače sigurno najviše plašimo, međutim, gle čuda, imate i levi populizam. I to je na snazi u ovom trenutku i sigurno je da ćemo dotaći tu temu večeras. Verujem da svi imate o tome mišljenje, da čak neki od vas imaju svoje prijatelji koji su naglo i iznenada postali veliki levičari, u suštini su populisti. Podjednako kao i njegovi i njihovi oni sa druge strane, to znači sa desne, koji su, opet ponavljam još jednom, ne samo kod nas, nego svugde, najopasniji i, nažalost, to je najopipljivija perspektiva našeg društvenog života. Sve su to, dakle, neke udice koje su za nas večeras interesantne, dakle, u ovom dijaloškom smislu. I kad spomenuh reč dijalog, da li ono zaista deluje uverljivo kad kažemo populizam i dijalog? Nije li jedna od mogućih definicija da je populizam upravo odsustvo dijaloga? Zato smo i stavili ovu jednu naizgled kontradiktornu misao da je kultura dijaloga u doba populizma. Dakle, ima li kulture dijaloga u populizmu postavljeni kao prvo pitanje, prvo, evo da idemo ovako sa desnom na levo, pa ćemo da vidimo Muharema, šta kaže, ima li i kakav je, da li je moguć dijalog u populizmu i kome nakladu? Dobro večer svima, najprije hvala što ste došli, hvala Zoranu na ovom uvodu. I hajde za početak zapravo da ja preuzmem na sebe, iako mi to nije u opisu posla, jednu još malu zagradu oko cijele ove ideje, a bit će vam uskoro jasno zašto. Dakle, Fakultet dramske umjetnosti iz Beograda, misija OEPS-a i izdavačka kuća Clio su napravili jednu vrstu serije tribina na ovu temu. I prva tribina je bila u Beogradu, druga je ova sada u Nišu, a ona će se još održati u Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru. E sad, na prvoj toj koja se održala u vrijeme sajma knjiga u Beogradu, Zoran i ja smo obojica bili učesnici na način na koji smo to sad ja, Maja i Velibor. A Olivera Stošić-Rakić, nije važno, iz Kulturnog centra Beograda je bila moderator. I sad, malo prije, gledajući ovu Zoranov uvod, uhvatio sam samog sebe da mi je žao što ona nije počela večer ovako kako ga je počeo Zoran. I na neki način bih volio, ako mogu da su vječama, ne znam ko će vode, da li će Zoran, da se u svakom gradu, dakle sutra u Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru, otvori tribina time što će se pitat publika šta oni misle da je populizam. Zato što sam ja prilično uvjeren da odgovori ne bi bili isti. A prvenstveno mislim da recimo odgovori u Beogradu i odgovori u Nišu ne bi bili isti. I jedna od stvari koja je meni su vaši odgovori prijali je zato što ja imam zapravo strašno ambivalentan osjećaj kad se spomene riječ populizam. Populizam je kao ako vi imate oca ili brata ili ujaka koji svaku noć stuši flašu viskija, vi ćete reći da je on hedonista. Ako vam je to komšija, vi ćete reći da on je alkoholičar. Ako imate nekog brata koji ima 160 kila, on je gurman, a ako imate komšiju, on je prase i proždrljivac. Meni se čini da je riječ populizam zapravo etiketa koju lijepimo ljudima koji nam se ne dopadaju za nešto
što svojim istomišljenicima ne bismo zamjerili. I recimo, evo, ima jedan izraz koji isto je jako, kad pravite projekte, da uzimate pare od međunarodnih organizacija, jedna od onih lijepih, seksi riječi koji vam prilično osiguravaju da dobijete pare je riječ inkluzija. Jedan ja mislim, šta se inkluzija razlikuje od populizma? I jedna i druga je ideja da uključiš što je moguće veći broj ljudi unutar određenog društveno-javnog, ajde da kažem, dijaloga. I mi ako gledamo istoriju čovječanstva kako je mi gledamo, zašto je zapravo, jeli, kad se kaže liberalna demokratija, pridjev važniji od imenice? Mi smo demokratiju imali još u staroj Grčkoj. Međutim, demokratija se odnosila na muškarce sa određenom imovinom. Dakle, žene, bez obzira imaju imovine, nemaju, ne? I robovi i tako dalje. Slično je bilo jako dugo. Između ostalog, politika emancipacije se svodi na to da se broj, odnosno ljudi koji učestvuju u političkom procesu širi. Pa on u jednom momentu, recimo prilično kasno, dosta ljudi ne zna, u Švajcarskoj, koja je za mnogi obećana zemlja, žene dobivaju pravo glasa 73. 973. da mi neko pogrešno ne shvati. 1973. I tako dalje. I kad god se kaže populizam, dio mene, onaj egalitarni dio mene koji je meni jako važan, se malo namašti i pomisli da bi neko, možda žene ili ove bez imovine, ili ove koji imaju tamniju kožu, ili koji ovo, ili ono, želio da liši političkih prava. I u tom smislu, jeli, da, što bi rekli, da pravo na participaciju u javnosti se stiče nečim drugim, osim što bi rekao Kant, jeli, zdravim razumom. I u tom smislu mislim da i u krajnjoj liniji zato i mislim da ova tribina i slično ima smisla zato što ova riječ dijalog pravi korektiv u odnosu na tu ambivalentnost koju ja osjećam prema populizmu, jer ako ubacimo dijalog unutar populizma, time ovu auru koja se lijepi iz populizama, koju je nekoliko vas zapravo jako lijepo, ta demagogija koju je neko spomenuo je zapravo savršena. Znači, to jedno podilaženje, to sve što je... Jer šta je podilaženje? Podilaženje opet podcjenjivanje dijela ljudi, znači, ideja da će on povjerovati u jednu jeftinu podcjenjivanje njega i... Dakle, zapravo ta demagogija graniči sa ovim prethodnim, jer ti njega opet de facto isključuješ iz procesa. Ne vjeruješ u njegovu zaista moć rasuđivanja, nego ga koristiš kao jednu vrstu glasačke ili ne znam kakve druge mase. I u tom smislu, kad ti mene pitaš da li je, sad da ti konkretno odgovorim, da li je moguć dijalog u vrijeme populizma, ja mislim da je dijalog jedino rješenje da se te, što bi rekli ovi filozofi, aporije populizma, kako bi rekao, nadvladaju i prevladaju. Hvala ti, jeste, slažem se sa tim i to je tačno, međutim, da li vi verujete da je zaista dijalog potreban? Mislim, nalog postoji, i upravo suština populizma jeste dobrovoljno odricanje od dijaloga. Jer mi zapravo odričući se dijaloga, odričući se kritičke distance i stvaranja odgovornosti prema onome što činimo, dolazimo u poziciju da zaista imamo jednu vrstu integriteta koji ne dozvoljava bilo koju vrstu udara, bilo da je reč o ekonomskom, političkom i tako dalje, kad znamo šta jesmo i šta možemo da ponesemo. U društvu u kome se svi saobražavaju u autoritetu i poklanjaju mu deo svog, ne suvereniteta, nego svog života, prenoseći odgovornost autoritetu za ono što se čini,
mi dolazimo u situaciju da saučestvujemo u onome što je stado ili psihologija stada, to činimo dobrovoljno. To nije vreme dijaloga, to je vreme gušenja dijaloga i sa druge strane fingiranja, dakle stvaranja fikcije, odnosno fiktivnog dijaloga u kome mi ne učestvujemo dobrovoljno, nego dopuštamo da se to samo s polja tako tumači. Najčešće je to statistički iskaz, ali nikad suštinski, jer mi zapravo ne stvaramo društvene uslove u kojima rastemo, u kojima naš integritet doprinosi emancipaciji zajednice, nego znamo, dakle, i svesno se odričemo poboljšanja kvaliteta, zato što ne želimo da preuzimamo bilo kakvu vrstu inicijative, odgovornosti, ukidamo sebi prostor radoznalosti i dolazimo u sistemu izjednačavanja sa okolinom, jedne vrste socijalne mimikrije u kojima ne želimo da budemo ni ispred ni iza, nego da budemo isto kao i svi drugi i da ne budemo prepoznatljivi u toj šumi. To je ono što vrlo jasno određuje karakteristike populizma. Ali možda kultura, ozbiljna kultura, omogućava jednu vrstu nadrastanja. Međutim, gle čuda, i u kulturi nedostatak kritičkog mišljenja stvara nevrednosti, odnosno umnožava bezvrednosti. Nije li vam to poznato iz našeg dnevnog života? Ono što je najopasnije u našoj svakodnevici jeste upravo dobrovoljno odricanje od kritičkog odnosa. Može li neko da mi kaže da je pročitao neku kritiku u novinama ili čuo ozbiljnu kritiku u odnosu na neko umetničko delo? Ne. Uvek ste u situaciji da kao čitalac, gledalac posumnjate i odmah pravite neku vrstu kopče, aha, ova je njegov, ova je njegova, oni to znaju, a šta stoji iza toga? Dakle, nije reč o kritici, nego o jednoj vrsti specifičnog PR-a, koji omogućava zapravo kroz to odsustvo kritičkog i vrlo otvoreno kritičkog, argumentovano kritičkog, stvara atmosferu u kojoj su sve vrednosti jednake. Tamo gde su sve vrednosti jednake, razlike između dobra i zla nema. I to je društvo koje samo sebe upokojava, to je društvo apatije. Reč apatija gotovo da je sestrinska reč sa rečju populizma. I to je ono što je psihološka komponenta populizma. Kako to deluje u kulturi, šta se proglašava kulturom? Čućete vrlo često da mnogi ljudi smatraju, istinski smatraju da ono što se gleda na televiziji, a to je reč o realitiju, ili ima nekoliko tih televizija koje dnevno proizvode taj program, koji proizvode zapravo i populističku platformu i apatiju, jer nas stalno plaši. Dakle, o tome će vam sad govoriti Maja i o svom viđenju populizma, onome što je ona uspela da protumači u oblasti kulture, odnosno naliči onoga što jeste kultura. Danas neko pored vas će vrlo rado i vrlo otvoreno misliti da je kultura ono što je reality. Jer to je nešto što se događa na televiziji, a sve što se događa na televiziji, to je kultura, tako? E sad, da bismo protumačili zapravo šta se dogodilo, kakva vrsta inverzije, evo ja ću dati reč Maji, da nam ona kaže šta je to, šta su to zvezde supermarket kulture. Hvala. Populizam, demagogija, rekli smo apatija, možemo da kažemo i nedostatak ukusa, odnosno šta je to danas kulturni ukus, ono o čemu je Bourdieu govorio i kako se to ogleda u smislu vrednosti koje se plasiraju upravo kroz reality, ali i niz drugih medijskih sadržaja, pre svega tu mislim na tabloide i na ono što nazivamo tabloidnom kulturom ili tabloidizacijom koja je u potpunosti promenila naš medijski sistem i na reality kulturu u kojoj mi, nažalost, živimo. Danas vidimo da su neke vrednosti postale dominantne, to su između ostalog neznanje, nestručnost, nema više potrebe za talentom, kreativnošću, razvijanjem saznanja, učenjem, inovacijama. Dakle, sa nekim nema više potrebe za vrednostima koje bi trebalo da budu primarne i za koje se i naše društvo nekada ne toliko davno zalagalo i koje su bile vrednovane.
Danas čini mi se da upravo u eri populizmu u kojoj živimo i koja je globalna, kao što je rečeno, najgori postaju najvidljiviji, dakle najprisutniji. I to se ne odnosi samo na svet realitija koji je jedan potpuno zaseban mehanizam i medijski svet za sebe. To vidimo i u sferama javnog života i uopšte i u kulturi, da jednostavno su ono što nazivamo, oni ljudi koji smo nekad nazivali lošim đacima, postali najvidljiviji, najuticajniji, najmoćniji i takvi ljudi su prisutni i naravno u medijskoj slici naše stvarnosti i to su zapravo zvezde supermarket kulture. Dakle, ljudi koji su spremni zarad novca ili slave, popularnosti, koja je najčešće trenutna, koja traje 2 ili 5 minuta, da urade nezamislive stvari pred malim ekranima ili zarad neke trenutne dobrobiti. I to nam zapravo govori o jednoj inverziji vrednosti. Dakle, umesto poštenja, znanja i svih ovih vrednosti koje su navedene, dolazimo do toga da novac praktično postaje primarna vrednost, a odmah zatim i slava i taj lažni sjaj nekog blještavila koja treba da zaseni prostotu i da zaseni ono što je zaista vredno. Imamo pitanje, ako smijemo. Možemo, kako da ne znam. Kako je došlo do toga? Šta je dovelo do toga da su nam sad najbolji đaci u centru pažnje? To je pitanje koje zapravo jedno posebno predavanje. Teško je odgovoriti veoma kratko, ali potrudit ću se. Dakle, proteklih 30 godina došlo je do urušavanja sistema vrednosti, došlo je do urušavanja institucija pre svega i taj problem ne možemo jednoznačno tumačiti, ne možemo da kažemo da su krivi samo događaji vezani za politički život ili društveni život ili da je to problem u kulturi. Svi ti događaji zajedno koji su se dogodili na tlu Srbije tokom proteklih 30 godina su doveli do toga. Još tokom 90-ih je u velikoj meri promenjen sistem vrednosti i pojavila se jedna nekultura, da li je nazivamo turbo folk kulturom ili populističkom kulturom, kako god, i naravno promjena na političkoj sceni su dovele do toga da mi danas imamo tu situaciju da su najgori, najvidljiviji ili najmanje, oni ljudi sa najmanje znanja i vrednosti i diploma u krajnjem slučaju, da su ti ljudi negde najprisutniji u našim životima. Pustite da vam ja odgovorim. Zato vam je krivo nešto, ovo je malo radikalna teza i teško je objasniti u jednom usmenom odgovoru, to biste knjige trebalo napisati, ali zato vam je kriva jedna od godišnjica koje ove godine obilježavamo, a to je takozvana 68. Dakle, 68. koja je u kolektivnom pamćenju pobuna protiv okoštalih struktura, birokratije i tako dalje, pobuna dugokopskih rock'n'roll nekonvencionalnih ljudi, je zapravo dovela do rušavanja baze na kojoj je bila stoljećima bazirana evropska kultura, banalno. Mislim, to je nešto čime sam sam malo bavio. Vi kad gledate od 70-ih kako se mijenjaju programi evropskih gimnazija, kako se progresivno izbacuju latinski i grčki fond sati, kako se izbacuje količina znanja koju ti trebaš da imaš da nastupiš 18 godina. Zato se ja djelomično ne slažem ovdje, ako ne mislim da niste ni vi to mislili. To nije srpski ili balkanski, to je globalni problem. To je situacija i to se desio jedan moment u kojem je, sad ću opet malo da ukrupnim, jer je vremena u kojem je emocija nadvladala informaciju. Dakle, što je rekao jedan moj prijatelj koji predaje danas u Čikagu književnost, kaže, mi kad smo studirali u Sarajevu književnost 80-ih, pa nas neko pita zašto je Madame Bovary ostavila Šarla, mi smo odgovor počinjali rečenicom ja mislim što je to zato i ja mislim da je to zato. Kaže, moji studenti svi odgovaraju sa I feel. Ideja osjećanja koje je informacija i znanje je provjerljivo objektivnoj kritici. Emocija nije. Ti meni možeš reći, ja osjećam da si ti vanzemaljac. Kako je tebe
da uvijedimo to. I onda s tim se povezuje digitalna revolucija. Postoji rečenica koju je Paul Virilio napisao 1999. u doba NATO bombardovanja SR Jugoslavije, koja je po meni najmudrija rečenica ikad napisana o digitalnim medijima. Ta rečenica glasi: internet ne služi prenošenju informacija, nego sinhronizaciji emocija. Internet služi da svi istovremeno mrzimo Nemanjiće, volimo Senke, mrzimo ovog, volimo ovog, i ako si ti jedan od njih najrijeđih koji ima hrabrosti da se ne slaže s tom. Tako je, bravo, slažem se sasvim. Ima kolega jedan dole, šta, prošla šta. Ako mogu sad i ja da odgovorim, ovo je vrlo važno pitanje. Uvek se pitamo kako nešto može da nastane, kakav je to proces i gde je taj proces zapravo počeo, kako se nešto dogodilo. Nađemo se u jednom trenutku, ajde, evo, setio se čovjek. Zgodno. Samo koleginica je postavila dobro pitanje i čini mi se da stalno dobijamo isti odgovor. Kako smo došli do toga i uvijek je nešto sa strane krivo. Znači sad ta politička situacija i ratni zbivanje i tako dalje su jednom krivi što naši novinari su za sve krivi. Da, gledajući sa stanovišta profesora na katedre, uzme mi neko drugi kriv što je uzeo pažnju i zanimanje naših studenta ili počelo je ovo već tako što ste govorili o kritici, a uglavnom već godinama postoje ti reality, kritika, kulturni elite se svodi na to Vojvode i Serberu. Mi smo svi bili i kulturni zato što se zajedno zgražamo na reality i tu je kraj naših opažanja. Ono što me zanima, da li znate, da li su se inženjerski profesori ili bilo ko zamislili šta se nam to uradio 90. kad mi toliko puno studenta ili đaka okrenuto ka televiziji ili nikad knjiga. Da li postoji neka greška u sistemu obrazovanja, ako vi držite nastavu deci, a ne držite dovoljno dobro. Oni umjesto da slušaju da i vi uperite pažnju, njima za 5 minuta neka televizija uzme pažnju. Da li postoji greška ljudi koji nisu sa one strane kulture, nego da su prosto ljudi iz kulture nedovoljno kvalitetni da zadrže pažnju i da probude interesovanje. Ne samo kultura nedovoljno kvalitetna. Čak ja mislim da je kultura prevaziđena. Vidite, jer imam potpuno drugačiji stav od njih. Šalim se. Ali možda kultura koja nama treba nije dovoljno zanimljiva, ne zadovoljava naše one suštinske potrebe. I zato se odričemo kulture. Sad sam ozbiljan. Ako ne postoji neka stvarna ponuda, stvarna kultura, stvarno umetničko delo, stvarno predavanje, stvarna knjiga, ako to nije dovoljno dobro, lako će se krenuti javiti. Ali šta je to stvarno umetničko delo i stvarna kultura? Ono što me zainteresuje. Onda je to najpopularnija kultura. Koji me natera da, kad odem kući, uzem knjigu iz biblioteke koju je govorio, a ne upalim televiziju. Mislim da je zadatak profesora da mene kao učenika ili studenta zainteresuje više za biblioteku nego za reality. A što je? Pazite, evo, nas dvojica smo različite generacije, ja sam najmanje 2 godine stariji od vas. Svetlosti. 2 svetlostne godine. Izvinjam se, ja nisam došao ovdje da budem vređan. Ja sam 3, svega poloslovio. Ovo je bio sad jedan novinarski, impresionistički pristup. Populistički. Nisam hteo to da kažem, ali i blizu. Dakle, evo sada ste čuli jedan poludijalog, dakle nije bio potpuni, u kome 2 generacije razgovaraju na taj način što mladi čovjek iskazuje ono što je poželjna slika, ali nije upražnjavana. Nas dvojica razgovaramo kao sa 2 brda, zato što su naši nivoji, naši standardi potpuno različiti, nivoji percepcije kulture. Ja se zalažem kao neko ko je sada već potpuno arheologija i klasičan u odnosu na pristupu kulturi. Kako Terry Eagleton kaže, kultura je vrlo pretencijozna. Dakle, to je tekst koji bi trebalo da izgovori neko iz generacije malog gospodina. Terry Eagleton inače čak stariji od mene. On ima 80 i kusur godine i napisao je, verovali ili ne, knjigu koja se zove Kultura. Vrlo hrabra, tako, ali on može, ima toliko godina, toliko svetske slave da može da progovori o kulturi i da po prvi put kaže: slušajte, gospodo, vi koji se bavite kulturom, malo ste dosadni.
I sad, šta mislite, da li je on u pravu? Možda jeste, možda nije, i da budem iskren, baš me briga da li je u pravu. Ja večeras ovde sa vama delim, kao i sa svojim kolegama, upravo jednu vrstu različitosti, pa ako hoćete čak i fragmentarnog pogleda i na populizam, a istovremeno i na kulturu. Zato i razgovaramo o populizmu. Zato govoreći o populizmu da vidimo šta je sa ovom drugom stranom. Gde su kvaliteti ove druge strane? Gde je ono što jeste živuća i buduća kultura? Ako neko kaže da ona ne postoji, budite uvereni da svi zajedno koji tako misle greše. Ona će nastaviti da živi svojim tokom zato što ona življa od svih nas. Mi razmišljamo, hteli to ili ne, ipak u stereotipima. Ipak imamo jednu vrstu ograničenja, bilo da smo mladi ili stari, uvek smo ih imali, zato što ne možemo znati sve. Dakle, šta hoću da kažem? Malo pre nekoliko stvari koje su vrlo bitne spomenute, između ostalog i to da je novac sad koji je taj dominantan. Novac je od uvek i u vreme Karla Marka i svi uvek je nekako bio provokacija. Razlika između dobiti i dobrobiti je upravo u tome što neko ne shvata da je novac samo sredstvo, a ne cilj. Vreme populizma određuje društvene odnose tako što stavlja novac kao cilj, jer su ljudi prestali da razmišljaju o tome da je njihovo stvaralaštvo, njihov intelektualni i stvaralački pogon, onaj koji treba društvo uvijek da emancipuje tako što će donositi im nove vrednosti. Kad se odreknemo novih vrednosti, kad se odreknemo svog integriteta, odričući se stvaralaštva, i kad počnemo da trošimo, onda smo stali, da tako kažem, i počeli da lažemo. Vreme populizma je vreme laža. Prosti Zorane, da ja kao neko ko je jednu svjetlosnu godinu mlađi od tebe, a jednu stariji od čovjek da... Udruženi zločinački postupak. Ja mislim da sam ja možda se Ivan nešto bolje razumio taj paradoks koji on zapravo potpuno ispravno otvorio. I pazi, evo sad kad govorimo o tim godišnjicama, ima još jedna stvar se u Jugoslaviji desila 68. Što je mnogima, znači ne samo da studentska pobuna, nego što je mnogima od nas, ja bi se zaklao u ovoj sali, bar da ima 10-15 ljudi što im je odredilo život, a to je da je Novosadski dnevnik 68. osnovao dvije nove svoje edicije, Zlatna serija i Lunov Magnus Strip. Znači 68. je izašao prvi Bonellijev Tex Willer u prevodu na srpsko-hrvatski i onda su poslije Tex Willera slijedili, ne znam, Zagor, Veliki Black i ovo. I ti kad čitaš partijske, kako se to kaže, zapisnike sa partijskih plenuma, recimo početkom 70-ih uoči Kongresa kulturne akcije, postoji ideja da su stripovi populizam. E sad ja kažem, mislim, vrlo banalna stvar, ali dvije stvari. Ja sam Buñuela otkrio preko Martine serije i Gustava Merinka preko Dilan Boga. To mi je sad palo na pamet, dok sam slušao, mogu bi se sjetiti 100.000 stvari koje sam ja otkrio preko Bonellijevih stripova, a ne kroz školski program. Ona stvar koja postoji, ti naravno, ti postavi svakom, kako bi rekao, ako postaviš porno časopis i knjigu Žana Bodrijara, klincu od 15 godina, onaj koji zabere Bodrijara, ja se njega bojim. Kako rekao, on će postati Vučić ili ne znam šta. Klinac od 15 godina koji ne uzme porno časopis, vodi ga od mene. Kako da ti kažem, nešto da sjedim s njim. Naravno da ono što je, to je potpuno prirodno, da postoji jedna vrsta linije manjeg otpora i da čovjek, zato sam rekao ovi programi i ona banalna stvar koju su često govorili, kako je Krleža svašta znao, a samo završio gimnaziju. Brate, ta gimnazija je bolja od sadašnjeg doktorata. Kako da ti kažem, ti da bi tu gimnaziju završio, ti si morao da pročitaš dobar dio Ilijade na starogrčkom originalu, da čitaš Vergilija na latinskom, da apsolutno ti kad gledaš te programe, ona stvar, i tu ja zaista, iako je moderna, to je krivica programa. Ti neke stvari, djecu u školi moraš da natjeraš da pročitaju. Kao što ono na fizičkom, niko ne voli da diže tegove ili ne znam, radi neki, košarka ali neke stvari se moraju, kako god to nepopularno bilo, se moraju određenom vrstom prisile, kako bi rekao, da prisile. Ono što radi klasično gimnazija. Usadljivo. A onda ti ćeš da otkrivaš nešto kroz i tu je popularna kultura, ja sam u tom smislu otkrićeš preko Radioheada, otkrićeš Jejca preko Nick Cave-a, otkrićeš ovo, to je sve savršeno.
Ali onaj ko će meni popularnu kulturu proglasiti populizmom, on je zapravo najveći neprijatelj prirodnog usvajanja stvarnih kulturnih vrijednosti. Ali ta ideja da se optužuje ljudska priroda koja će, ako mu ponudiš, nemam pojma, flašu vina i biftek, a vama mu ponudiš da mu neko čita stihove Ljube Simovića, ona je reći, brate, daj mi vino i daj, ako može Mišo Kovač da mi otpiva Dalmacije u mom oku, ja ću uvijek, izvini. Nije me samota. Ja bih pomenuo nešto u vezi s ovim zanimljivim posticajem. Svi govore o vakcinisanju tela, a ne govori se o vakcinisanju duha. I veliki ruski mislilac, religiozni filozof Rozanov je jednom prilikom rekao, ako se nasleđuju putem gena određene telesne osobine, šta li je tek sa duhovnim osobinama? Dakle, u tom smislu, mi ne možemo tako bukvalno razdvajati stvari. I sada govoriti o tome, ovi nisu primili vakcinu i to će uroditi takvim i takvim posljedicama i da se rade čitave kampanje, da istovremeno ne razmišljamo da se slična merila primene i u oblasti duha. Upravo ovo što je rečeno. Jednostavno, zašto postoji škola? Ovo je doba prevlasti slike. Deca su neminovno izložena različitim vrstama vizualnih impulsa i u takvoj situaciji. To bi isto bilo da ja očekujem od svog deteta da ono sada krene da čita odmah Dostojevskog ili da krene da čita bajke, da vam upustimo, a istovremeno ima neverovatnu ponudu vizualnih materijala u različitim oblicima. To je kao kada bih čoveka koga sam od početka navikao da jede torte, očekivao da jede sirov kupus bez dodataka. Treba da se ide nekakvim normalnim redom. Znači, kako da mi utičemo? Suština je zapravo u vaspitanju. Ne treba osuđivati ličnosti po sebi, nego u kontekstu u kojem se nalazi. Koliko smo mi kao roditelji spremni da odvučemo naše dete od video igrica? Nekada nek se posveti njima. Ali dajte da mu pročitamo bajku, da mu damo da čita Garfielda, strip ili Zagora ili nešto drugo, da bismo ga navukli na čitanje. Pa jedno je banalni stvari, povećat fond, čak ti kad gledaš u Evropi, fond časova maternih jezika, fond časova srpskog u Srbiji je među najmanjim brojem časova u srednjoj školi. Ja imam prijatelje koji završaju fakultete, pravnike koji kad šalju tužbu, pošalje mi, ne da mu lektorišem. Ljudi prođu kroz 16 godina obrazovnog drva, oni su elementarno nepismeni. Mislim, a to je jedini razlog toga je, kako bi rekao, manjak pročitanih stranica. To je banalno, jezik se uči čitanje, mislim, ti ćeš, ako vidiš, nešto ti znači pravilo, ne se piše otvoreno uz glagole. Ti ako si pročitao 500 strana u životu, vidio se da je to uvijek tako. Kod starih generacija postoji nešto i njega završio, kada vi sedete da učite nešto u školu, nebitno je koliko će njih voleti Njegoša, Krležu, Ivana Mažuranića ili srpske narodne pesme. Ljudi će shvatiti da su to određene vrednosti, određeni kameni temeljci neke kulture i pisane reči ili usmene reči i neće se usuditi da o tome govore radikalno negativno, sem ako ne dođu u poziciju da dobro upoznaju materiju, da mogu da iznutre kritikuju, kao što je slučaj potpuno legitimno sa stručnicima. Kada vi imate ljude koji nemaju nikakve parametre ili merila u nekakvim oblastima, onda ispadne da istorija filma počinje sa Titanikom ili da počinje sa Jimom Jarmuschom i da pre toga nema ničega. Znači, namerno uzimam različite polove i različite tipove filmskih umetnosti. Dakle, u tom smislu je škola od presudnog značaja i ono što vam tamo usade i što vam kažu, stvore neku vrstu, budete vakcinisani, imate nekakve osnovne kriterijume i merila vrednosti, oni koji nastave da se bave umetnošću razvijat će se nadalje kritikovati, stvarati nekakve svoje nove svetove ili odnose prema klasičnoj umetnosti, a oni koji se tima ne bave, bar će imati usađena nekakva elementarna znanja i neće se usuditi da govore negativno nečemu što ne poznaje dovoljno, ali će bar znati šta je to što je autentična vrednost. Mi sada stvaramo generacije gde nema nikakve orijentacije u vremenu i prostoru šta su autentične i temeljne vrednosti. To možda tek se pojavi kasnije na fakultetima, ali mislim da što se tiče škola, polako se konci ispuštaju iz ruku, a to je naročito vidljivo na zapadu u nekim njihovim, da kažemo, državnim školama, gde je, po mom sudu, potpuni raspad sistema kada je u pitanju usvajanja. Evo ti jedan primjer, izvini, Zorane, ti si izdavački toranopast. Norveška ima 4 miliona stanovnika. Koliko? 4 miliona. Dakle, ovaj Knausgård koji je kod nas popularan, koji piše tu prilično zahtjevnu prozu, on proda u Norveškoj 400.000 primjeraka teške knjige. Znači, svaki 10. Norvežan je to kupio.
I sad, hajde, znači, to bi značilo da u Srbiji, ne znam, proda koga hoćeš Basara ili Veličić 700.000. I sad da ti kažeš, ajde, mi smo sirotinja. Hajmo im na to dat pola. To je 350.000. Ajmo im reći, oni imaju kulturu čitanja, a mi nema. Ajmo im dati još pola. To je 175.000. Ajmo reći, oni imaju slobodnog vremena, nisu u tranzicijskom stresu, ajmo im dati na to pola. To je 80.000. Stani sad. Ali možemo stati na 40 i na 20. To je, ima nešto. Ja ti kažem, suština je u ovome. Suština je što čovjek potpuno kaže u vakcinaciji. Tu sad dolazimo do jedne vrlo značajne stvari, koja je možda i ključna za naš večerašnji razgovor. To je razlika između informacije i erudicije. Erudicija, kad se prevede na srpski jezik, to znači životna pismenost. Mi, dragi moji, ne znam da li ćete se sa tim složiti, više ne učimo školu u školi. Škola je sada ona koja ipak jeste prizvana i mnogo snažnija škola koju imamo pred sobom jesu mediji, elektronski posebno, dakle oni koji se obraćaju nama, kako Srđan malo prereče, slikom, koja je mnogo moćnija i koja je mnogo zavodljivija i koja nas zapravo instrumentalizuje i postajemo neka vrsta robova sužnja, odnosno sužnjeva savremenog sveta i to na globalnom nivou. Dakle, u čemu je reč? Reč je o orijentaciji. Mi po prvi put sada učestvujemo ili učestvujemo u nečemu što je jedan levak civilizacijski u kome imamo priliku da vrlo brzo i vrlo efikasno dođemo do različitih informacija, ali ono što nedostaje i o čemu smo sve vreme implicitno govorili, a to je da mi te informacije ne možemo da usvojimo na pravi način. Što znači usvajanje? Ne konstatovanje, ne ono da gledamo telefon i da imamo neke informacije koje tog sekunda zaboravimo, nego informacije su nam bitne zbog toga što znamo šta s njima. Čemu zapravo informacije služe? Pa služe nam da preduzmemo neku akciju koja je korisna za nas, ili ne mora biti korisna, ali na dobrobit zajednice u kojoj jesmo, jer je to komunikacija sa drugima. Ako su pogrešne informacije, to je kao da ste ušli u pogrešan voz, onda su sve stanice pogrešne. U tom smislu je sve više i više nesporazuma sa okolinom, meni teško okolini, i to je ono što je proizvod o kome mi zapravo večeras govorimo. On je i politički proizvod, on je i društveni proizvod, on je proizvod okolnosti u kojima živimo. I sad dolazimo do tačke kada ću ja dati reč našem uvaženom Veliboru. Medijska škola je mnogo moćnija danas od škole u kojoj mi sedimo u učionici. Otvorena učionica je mnogo zavodljivija i sa mnogo više i ekskluzivnih i ovih inkluzivnih atributa o kojima je Buhari govorio. Mi ne možemo sada da se vraćamo u 19. vek. Mi ne možemo da proglašavamo knjigu jedinim i najmoćnijim medijim, dominantnim medijim. Ne, ona to nije. Ali je pitanje šta je ono, na koji način možemo u toj svojoj životnoj pismenosti da koristimo informacije iz drugih medija koji su mnogo brži, mnogo efikasniji, kako da defavorizacijom medija dođemo do toga da ekonomično koristimo sve medije koje su nam na raspolaganju, zato što je to blagodet civilizacijska, i kako da od svega toga upravljajući, a da ne budemo u situaciji da budemo žrtve svega onoga što nam je u ponudi, kako da to u svom životu upodobimo na korist sopstveno i onih koji su oko nas. U tom smislu mediji su mediji. Mediji su instrumenti za prenošenje iz jedne tačke u drugu. Oni nisu oni koji dominiraju, ili ne bi trebalo da budu oni koji dominiraju, oni su samo prenosioci. Ako je glupost, ona će biti umnožena i distribuirana na sve strane. Ako je pametna informacija, odnosno važna stvar koja se distribuira, ona će biti od koristi za one koji i šalju i primaju. Nije tiraž. Kako? Nije tiraž, dakle. Tiraž. Da, nije tiraž, dakle, tako. Bravo. To je jedna od ključnih stvari. Ja ću se posle setiti vaših reči da ne držim banku, nego da damo onome koje je ovdje... Vaše su reči pametna, ali nisu tiraže. Dakle, vratit ćemo se na tržište gde imamo taj sukob između dobiti i dobrobiti, gde imamo
jednu vrlo važnu stvar za današnju atmosferu u kojoj živimo, to je proces tajkunizacije i proces zombifikacije. Tajkunizacija medija i zombifikacija onih koji, da upotrebim tu groznu reč, konzumiraju. A jeste, konzumiraju zato što je glavna i ključna reč u ovom trenutku potrošnja. Mi smo sada u situaciji da nam je sve na dohvat ruke. Mediji su prestali da budu informativni. Nikoga u medijima ne zanima istina, kao što vrlo dobro znate, niti sme da je kaže, jer nama na medijima nedostaju teme. One koje su nam plasirane nam i nisu potrebne. One o kojima se ćuti su one za koje bi trebalo da budemo najzainteresovaniji. A zašto je tako? Pa ako vi imate mrežu privatnih medija i privatnih interesa, proizvodnja profita se uvek temelji na proizvodnji uvećane nesreće, nikad na proizvodnji istine. Zamislite farmaceutsku industriju koja leči, onda ona ne bi postojala. Dužnost ili najveći interes farmaceutske industrije je da održava bolesne u stanju bolesti, jer onda ima klijente. Tako i mediji. Što su duže konzumenti glupi, to će biti više onih koji će plaćati. Izvolite. Zoran Kamović je sad podsjetio na neke stvari, mada ja razmišljam u duhu zen budizma, zen budalizma. Vi me svi ovde znate šta ću da kažem. I onda možda uopšte nema ni potrebe da bilo šta kažem. Možda bi trebalo kao oni zen učitelji samo da podignem prst ili da nekog od vas odredim za igumana manastira, mada se to ne zove iguman kod njih. Sve ovo što sam čuo od Maje, od Muharema, od Zorana, od vas koji ste postavljali pitanja i komentarisali je bolje od onoga što ja mogu da kažem. Ali ja mogu samo da kažem par rečenica. Recimo, ovo što je sad Zoran Kamović rekao, podsjetilo me na staru istinu da se nije obogatio čovjek koji je pronašao brijač, jer njega možete da oštrite 1.000.000 puta, nego onaj koji je pronašao žilet ili sjelicu koja pregoreva. Dakle, treba pronaći nešto što se troši da bismo mogli da dođemo do novca. A što se tiče populizma, da se vratim na populizam i kulturu dijaloga, pošto sam ja prvo završio psihologiju, jer sam len čovjek, nisam htio da idem u Beogradu da studiram novinarstvo ili književnost, jer mi je fakultet bio ispred nosa. Dakle, sve što sam u životu završio, to je na teritoriji mesne zajednice Filip Ljajić, osnovna škola, Vožd Karađorđe, gimnazija Stevan Sremac, Filozofski fakultet i zaposlio sam se u Radio Nišu, jer sam len čovjek. I, pošto sam ja len čovjek, završio sam psihologiju, palo mi je na pamet kad sam me pozvao gospodin Hamović predno 15 dana da učestvujem, ja sam bio zbunjen, prvo otkud ja da učestvujem, da vodim to nekako mogu, ali da ja nešto kažem, nekako svoju misao, to mi je Boga mi teško. Ali evo nekoliko mojih misli. Ja mislim da je populizam bliži ljudskoj prirodi nego bilo kakva demokratija. Zašto? Zato što jednostavno mi smo konformisti i uvek gledamo ono što kažu malo pre liniju manjeg otpora. Lakše je ne talasati. Ćutanje je zlato, ja sam mislio da je to srpska poslovica, da je to plod naše junačke tradicije 5 vekova po Turcima. Međutim, nije. Ćutanje je zlato, vrlo slična poslovica postoji u Starom Rimu i kod drugih naroda i u Kini, što znači da je to konformizam, odnosno ne talasa i zaštiti se potpuno prirodno. I ne možemo biti protiv toga. Ima George Orwell u esejima svojim, između ostalog piše o fudbalskim utakmicama 45. kad su gostovali sovjetski klubovi, mislim da je baš CSKA i Dinamo Moskva gostovao u Velikoj Britaniji, i on je bio zapaljen mržnjom koju su Englezi ispoljavali prema Rusima, i dakle već 45. 6. I onda on, razmišljajući o tome, nisam više siguran da je to u tom istom eseju, ali mislim da jeste, on kaže kako je zapravo mnogo lakše pokrenuti ljude na mržnju za neke radikalne ideje kao što je recimo fašizam, nacionalsocijalizam, komunizam, nego izvesti ljude na trg da viču živela građanska prava, hoćemo da budemo svi jednaki. Dakle, to je mnogo teže. Dakle, u našoj prirodi da se opredeljujemo crno-belo, da volimo, mrzimo, da oni koji su nam slični da smatramo da su oni genijalni, i onda je, između ostalog, palo mi je na pamet nekoliko stvari, palo mi je na pamet da je populizam, dakle, mnogo bliži nama nego demokratija. Nedavno je bio na TV film Andreja Končalovskog Raj, možda ste gledali, i tu jedna od junakinja, glavna junakinja kaže, neću vam kažem da ne bi pokvario gledanje filma, film je odličan,
kaže ona, za dobro je potrebno uložiti napor. A biti zao je jednostavno, samo pustiš da ide sve svojim tokom. Znači jednostavno biraš ono što ti je lakše i onda si na strani zla. U tome je problem. Za demokratiju je potrebno uložiti napor, za kulturu dijaloga je potrebno uložiti napor. Ja treba da čujem šta vi mislite, a mislite drugačije od mene, treba da se decentriram, da pokušam da sagledam stvari iz vašeg ugla i da onda na to odgovorim tako da vas ne povredim i da pokušamo da... Inače sam možda čovjek kameleon, kao Zelig, onaj čuveni film Woody Allena. Ja imam čvrsto mišljenje, spreman sam da poginem za to mišljenje, a onda čujem, recimo, evo i moji studenti Vuk i Jovan, oni kažu nešto potpuno drugačije, ali imaju argumente za to, imaju činjenice. Istog trenutka ja promenim mišljenje. Ja mislim da je to dobro, zato što sad saznajem činjenice koje nisam znao. Recimo, da li ste znali da je John Coltrane svetac Afroameričke pravoslavne crkve? To sam saznao od mog studenta Vuka Stanojevića. Što znači, posredno, pošto oni sarađuju sa Srpskom pravoslavnom, da je John Coltrane svetac koga treba mi da poštujemo sad kao vernici Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ne bi to saznao da nemam sve vreme tezu da je studiranje neprekidno učenje. Asistenti, profesori uče od studenta, studenti uče od nas. To je neprekidna razmena informacija. Zbog mog stava, mene na fakultetu smatraju anarhistom. Sad, vidite šta je problem. Kaže meni jedan profesor, ti si anarhista, skroz si otišao u desno. Ja shvatim da zapravo da je Sokrat bio u pravu, u mi ništa ne znamo, niko od nas ništa ne zna. Da se vratim sad na ovo, vrlo je bitno, jer je Clio objavio tu knjigu. Knjiga Radio, koju se ja često vraćam, zato što sam radio voditelj. I onda, između ostalog, slab sam se imenima, to znaju moji studenti, ne mogu da zapamtim ko se kako zove. Mislim da je John Reed bio direktor BBC-a, kad je formiran BBC, i on između ostalog mnogo polagao i na te spoljašnje stvari, koje su meni kao nekome koji voli dalje Sex Pistols Clash, ja sam punk generacija, to je moja svetlosna godina. On je insistirao da spikeri i voditelji budu u odelu, da imaju kravate i da tako vode program. Bez obzira što je to radio, niko ih ne vidi, ali je bitno da oni budu svečano obučeni da bi shvatili da je sam ulazak u radio jedan svečani čin. I između ostalo, kad su njemu zamerili da je to neka vrsta elitizma, to što on traži, on je rekao, pokušao sam da se setim da zapišem, ali nisam baš siguran tačno, ali on je rekao ovako, BBC ne emituje ono što ljudi vole, ono što ljudi traže. Ne, BBC uči ljude šta treba da vole. I mislim da je to ključna rečenica. Dakle, postavljaju standarde. I samo još nešto sam hteo da kažem, da, povodom kulture dijaloga mislim da je glavni problem što smo mi, to je inače globalni problem, sa razvojem tehnologije postali jako nestrpljivi, niko nema, evo sad ja ovo pričam predugo. Ja na fakultetu uspevam da održim vežbe samo tako što non stop, znači ide, to je kao stand-up. Dakle, ja nešto kažem štos, nešto kažem štos, nešto kažem štos. Kad ne mogu da zabranim ko se kako zove, recimo, evo, pamtim lica, onda sjetim kome pripada koje ime. Ja onda ispričam onaj štos, kažem, kao što Crnci kažu, svi belci isto izgledaju. I onda se svi smeju i tako se ja izvučem i sad se vraćam na ovu priču. Dakle, kultura dijaloga je da naviknemo, da malo slušamo jedni druge, da pokušamo da se decentriramo i ja sam to naučio kao radio voditelj, nisam sigurno da iz neke knjige ili mi je ovako sinulo, ali mislim da sam ipak negde to čuo. Šta je suština dobrog voditelja? Dobar voditelj je onaj koji zna kad treba da ćuti. Vi postavite pitanje i čovjek krene, recimo Maja, Muharem, Zoran, krenu da pričaju fenomenalne stvari. Ali ja sam debil koji ima spisak pitanja i u trenutku kad čovjek otvara dušu i upravo će sad da saopšti suštinu svoju, ličnu, životnu, života svih nas. A ja kažem, izvinite, a šta mislite? To je, znači, dokaz. I sad završit ću ovim, kad je reč o medijima. Čitam sve što, kako beš ono, pijem sve što piju mladi
ali čitam sve što mi dođe pod ruku. Recimo, politiku i dalje čitam zbog ljudi kao što je Muharrem Bašar. Prvi put s Freudom na izbore. Recimo, beogradski izbori me zanimaju isto koliko me zanima i prašina na Marsu. Uopšte me to ne zanima. Ali kad učitam tekst Muharrema Bašara, shvatim da je to ipak nešto značajno. Zašto je značajno? To piše u ovom tekstu. Izvinjavam se, sve što je papir može da leti. I ono što smo malo čas pričali o medijima, mislim da odavno ste primetili da mediji uopšte nisu u stanju da prinesu sliku realnosti. Odavno su digli ruke od toga. Odavno su mediji shvatili da su informacije manje bitne, da su emocije važnije. Mediji ne prenose. Stvarnost je Maja, što kažu Indici, odnosno ne Maja Vukadinović, nego Maja u smislu prilike. Mi ne znamo šta je stvarnost. Ja sam skoro mi palo na pamet nešto, ja ne znam da li ću to da ubacim u moj doktorat ili ću zaglaviti u Hollywood našu, odnosno u Toponicu. Palo mi na pamet nešto da zapravo je najpravedniji mogući medij sam život. Da je život medij, kako mi je to palo na pamet? Zato što sam čitajući neku knjigu vidio da sad koriste umjesto likovi ili junaci termin egzistenti. Egzistenti u romanu, egzistenti u priči. I dobro je što je to taj glup termin uveden, jer da nije, meni ne bi palo na pamet sljedeća stvar. Ovi naši životi su zapravo, Maklon je rekao, medij je poruka. Meni je palo na pamet da je svaki život zapravo jedna vrsta medija. A zašto je to tako savršeno pravedno? Zato što svako od nas u tom mediju je glavni egzistent. I mi život sagledavamo iz svog ugla. Pošto svako sagledava život iz svog ugla i u jednom trenutku se taj program ugasi, dok se program ne ugasi, mi sve to sagledavamo iz svog ugla, a nemoguće je to preneti drugome. To je već zen budizam. Ili to je gorgija, grčka filozofija. Ništa ne postoji. Ako i postoji, ne može se saznati. Ako se i sazna, ne može se preneti drugima. I sada dolazim samo do još jedne rečenice. Danas sam se setio ove knjižice... Da. Sve nas manipuliše. Manipuliše, tako je, ali to je kultura manipulativnog dijaloga. Stefan Hessel u 1993. godini napisao knjigu Pobunite se. Pročitao sam tu knjigu danas ponovo i shvatio da je to ono što je Orwell rekao, ono što je rekao Končalovski, potrebno je pobuniti se, ali tako što ćemo nešto prvo naučiti. Ne može se buniš ko 68. pa izađe Tito i to je populistički, kaže studenti su u pravu. Preveslao vas, odnosno prevede vas žedne preko vode. Stefan Hessel, član pokreta Otpora i tako dalje, pokreta Otpora trebalo pročitati zato što je sve aktualno. Iako je knjiga od pre 6-7 godina, čovjek je živio posle još 2 godine, 95, i završit ću nečim, ovdje držim lutku od marcipana, odlična knjiga. Ali napolim Muharrema zbog jedne polurečenice koja je asocijacija na pesmu Bijelog dugmeta. To je dokaz koliko je naša kultura maliciozna. Dakle, vi ste genije, ali jednu ste rečenicu pogrešno napisali, izgovorili ili ste se zagrsnuli, zakašljali, oni će samo o tome da pričaju. I poenta ove moje priče je, kad sam radio sa decom, radili smo strip Sloboda i druge halucinacije. Zašto vam to pokazujem? Zato što ću Viljani da pokunim ovaj strip. To je bilo 98. povodom 50 godina od Deklaracije o ljudskim pravima. Ja sam naravno spreman da poginem za ono što piše o Deklaraciji o ljudskim pravima, ali zašto da gasim svoji mediji pre vremena? Hoću samo da vam kažem da ja lično mislim da će populizam uvek ljudima biti daleko bliži nego prava demokratija, jer prava demokratija traži između ostalog obrazovanje, toleranciju i kulturu dijaloga, ali što bi rekao Aleksandar Baljak, ja sam za dijalog i tačka. Hvala. Dobro, ti si fizike. Kako si ti fizike? Nisam u Harema imao fiziku od 17. godine, namjerno sam upisao novinarstvo. Zato što to što si rekao Končalovskog, zapravo to je lijepa referenca, ali to je parafraza trećeg Newtonovog zakona. To je entropija. Nered nastaje sam od sebe, a za red je potrebna energija. Znači, ti ako odeš iz svoje kuće mjesec dana, vratiš se, tu je prašina, tu je sve ono, znači, za svaki red ti moraš da uložiš energiju, a nered nastaje sam od sebe, to je entropija. Tako da se naravno potpuno u pravu, to je to. I to ima veze s ovim. Bilo koji, znači, dijalog, to sve zahtjeva napor.
zatim trošna energija, svi smo mi, kako bih rekao, po prirodi evolutivno skloni da izbjegavamo napor. I onda je to, znaš, kao situacija, ti moraš, kao ono, zaista, vraćamo se na ideju škole i to moraš, ne moraš ti, kako bih rekao, znaš, dijete ne moraš učiti da jede, staviš mu sisu, ono sisa, a ove druge stvari moraš da ga naučiš. Da. Mislim, nema razmišljanje, prosto nekako vidim da provejava taj deo da je obrazovanje veoma bitno i mislim da to u stvari jeste odgovor zašto je situacija kakva jeste ovde, da to ne samo ovde, nego rekli smo i drugim zemljama, to je konstantna degradacija obrazovanja da bi ostao status quo i da bi politika dakle takva ostala i sve ostalo i mediji koji su saučesnici ili nisu u celom tom procesu, ali prosto taj proces toliko se urušava da u jednom trenutku će se okrenuti sam protiv sebe i urušiti sve ono što je do tada kao građeno ili šta god. Tako da, to je nešto što sam prosto čuo od svih vas da ste ovde dotakli, to je obrazovni sistem koji je jedan vrlo bitan. Neke zemlje su to shvatili da je takav, pa onda obrazovni sistem za radnu snagu je državni, za malo dalje senatore i direktore banaka je privatni. Kod nas toga nema, nego prosto jedna potpuna degradacija obrazovnog sistema da bi prosto ostala situacija kakva jeste. Ali on javio se dualno obrazovanje. Da, a oni koji znaju, prosto kao da se pravi prostor da odu iz ove zemlje. Vi znate, vi ste mladi obrazovani, želite da menjate ovu državu, pa vama ovde nema mesta, idite u neku drugu zemlju, prosto ne želimo nas ovde. Tu stvari cilj da naša zemlja se proširi, da imamo kolonije, možda su Srbiji propustili. Evo, ja samo nešto da dodam, ja nemam ovoliko zanimljivih materijala kao kolega, ali... Ja sam ovde kod kuće pa sam dobro. Ali nešto kratko da vam pročitam se portala Demolizam RS, populistički rečnik demagogije. Kao što smo čuli, demagogija je vrlo bliska populizmu, istog rečnika, jedan od pojmova zemlja snova i samo dve rečenice. Nerealno obećanje i uvršavanje stvarnosti su u populističkom govoru neizostavni. U zemlji snova nema loših vesti, a rado se izbjegavaju bilo kakve teške teme. Tu se vraćamo na ovu priču o tržištu, odnosno rejtingu, što nismo zaboravili, to je jedna od mojih omiljenih tema i vrlo često me i novinari i kolege pitaju da li zaista mediji toliko formiraju ukus ili zapravo mediji i uopšte kultura daju građanima upravo ono što oni žele. I sad mene zanima vaše mišljenje, pa ću vam onda ja reći svoje. Šta vi mislite, ko je tu odgovorniji? Dakle, da li ljudi koji se bave kulturom, na primjer izdavači, ljudi koji pišu, koji kreiraju pozorišne predstave i svi oni koji se bave kulturom, da li oni treba da ponude publici ono što ona navodno traži, da odgovaraju na takozvane potrebe ili ukus publike, ili oni treba da formiraju ukus publike svojim odabirom komada koje će postaviti na repertoar svojom književnom produkcijom i tako dalje. Da se ne bavimo samo medijima. Šta kaže publika? Izvolite. Ja smatram da ljudi koji kreiraju nešto treba da utiču na stvaranje ukusa publike, zato što mislim da je danas mnogo lakše izdati knjigu, na primjer, nego pre 10 godina, zato što postoji verovatno veliki broj izdavača koji će za novac izdati nešto što će publika želiti da čita. Postoje raznorazni online alati koji mogu da pomognu ljudima da to vrlo brzo odrade. Tako da, čak i da to što naprave, da to možda ne bude kvalitetno, ali da bude čitano zato što su, eto, našli nešto što intrigira publiku. Sigurno su, ne znam, tajne srpskog jet seta prodane u mnogo više tiraža nego neke dosta kvalitetnije knjige koje će i kroz 100 godina, koje stvaramo danas, koje ljudi stvaraju danas, ali koje će kroz 100 godina koje neće završiti nezapamćene, nego će ostaviti traga u istoriji neke kulture. Tako da smatram da ljudi koji stvaraju ne treba da odgovaraju na potrebe širih masa, već treba da uzmu i udela u kreiranju ukusa. Tako je, upravo to je i moj stav, takozvani kreatori kulturne politike ili uopšte oni koji se bave sferom kulture su ti koji određuju šta bi trebalo da bude vredno u bilo kojoj oblasti kulture i da, pogotovo danas, u ovoj eri globalnog populizma,
ne bi trebalo u potpunosti povlađivati ukusima publike ili takozvanim ukusima publike. Jer da li mi imamo neka istraživanja koja govore šta je to realan ukus publike, šta to ljudi zaista vole da čitaju, slušaju ili gledaju i u kojoj meri su i ta istraživanja tačna, koliko ona mogu biti fingirana i na neki način proizvedena tako da se stvori jedan drugačiji utisak. Slična situacija i sa medijima i ovo što sam pročitala da se vrlo rado izbjegavaju bilo kakve teške teme, odnosno da mi, kada i govorimo i o slobodi medija, upravo se ta sloboda može meriti i time koje važne teme su izostavljene. Dakle, one teme o kojima se vrlo malo govori ili koje su skrajnute, koje se vrlo retko pokreću, a nasuprot tome imamo veliki broj nebitnih, trivialnih informacija, takozvanih mekih vesti, zabave i svega onoga što vidimo ne samo u tabloidima i na teletabloidima i u čitavom medijskom prostoru. Pošto na neki način devojka Publike je pomenula pre svega knjige i mogućnost da danas se ljudi sami objave kroz neku vrstu samizdata, samostalnog izdavaštva. Verujem da bi i gospodin Hamović imao šta da doda na temu tržišta i populističkog pristupa kulturnoj produkciji. Da se vrati, izvolite. Nije teško. Nije teško pitanje. Da se deca obrazuju danas putem medija i da sve manje čitaju, da sve više gledaju emisije. Da li smatrate da danas ono što nosi oznaku kulturno-obrazovni program ima stvarno tu težinu i da li ljudi koji rade taj kulturno-obrazovni program rade to dovoljno kulturno potkovani? Hoću da kažem da li imaju dovoljno činjenica da napravi jednu kulturno-obrazovnu emisiju. Ranije znamo da kada počne letnji zimski raspad, od 10 pre podne, imamo opstanak, imamo neke emisije koje deca su gledala. Danas to njima ne može da zaokupi pažnju. Ne čitaju, ne gledaju dovoljno kvalitetne emisije. Šta onda uradi? Bravo, to vam je odlično pitanje, zato što ste zapravo fokusirali jednu vrlo značajnu stvar, a to je da pre svega svi znamo da deca manje više i ne gledaju televiziju. Mlađe generacije su isključivo orijentisane ka potrošnji informacija, a potrošnja podrazumeva mogućnost njihovog ličnog izbora i stvaranja pejzaža interesovanja koje je isključivo personalizovano. Znači, mene zanima to i ja to tražim kopajući po internetu. Na internetu pronalazim i televizijske stvari, pronalazim sve moguće i čitam tekstove na internetu, prema tome to je univerzalni medij. Ali ono po čemu se razlikuje tradicionalni medij od ovog medija jeste u pristupu. Mi koji pripadamo starijim generacijama, pripadamo zapravo generaciji koja ume da stvara i ume da troši. Mlađe generacije sada, s obzirom da su i tehnološki i materijalno opskrbljene sa dovoljnom količinom izazova u okolini, to znači da je u ponudi toliko toga, da je zapravo sada najteže izdržati tu vrstu i informacione mećave, kako se to kaže, ili obilje informacija, s jedne strane, ili jako veliku ponudu različitih materijalnih stvari koje predstavljaju sada u ovom trenutku neku vrstu izazova za srećan život, jer ljudi sreću doživljavaju, posebno mlađi, upravo kroz potrošnju. Što imam više toga da trošim, to sam srećniji, što je naravno čista laž, ali tako je, to je doživljaj i mi ne možemo protiv tog doživljaja. Konkretno na vaše pitanje, ako je to odgovor zapravo, jeste da zapravo televizija ne utiče u tolikoj meri taj kulturno-umetnički program o kome govorite, odnosno, obrazovni program ili školski program kakav je nekad bio u vreme Timothy Byforda, koji smo mi glorifikovali, a ne veličali i koji je zaista bio izvrstan, ali za generaciju koja je mogla da ga gleda. Zato što je recepcija tog programa bila delotvorna, zato što je ona komunicirala sa generacijom koja je u to vreme bila podizana i to su stvari koje su bile vrlo bliske, to je ta vrsta jezika koji je izazivao međusobno razumevanje. Današnja generacija ne može da čita Ćopića na isti način kao što smo ga mi čitali, jer to je za njih prosto dosadno, to ne izaziva pozornost koju bismo mi voljeli. Dakle, da ne živimo u stereotipima, da ne živimo u lažnoj stvarnosti. Generacija koja je sada, kao i mi za svoje roditelje,
ne govorimo istim jezikom. To je jezik epohe i svako ima svoj jezik. Mi nemamo potrebe da osuđujemo sadašnje generacije. Oni imaju svoj set vrednosti, oni su usmereni na to i ono jedino što je važno jeste samo pitanje humanog prostora i vrednosti koje humanizuju ili dehumanizuju njihov život. Ono što je naš posao kao roditelja, verovatno, jeste da na neki način sugerišemo i pokušamo da ih odbranimo od onoga što ih životno ugrožava. To je ono što je najbitnije. U mentalnom smislu je, dakle, predvorje ovoga što je trošenje u životu onih supstanci koje ih životno ugrožavaju, dakle, kako ih orijentisati na drugu stranu, dati im poželjan set vrednosti, one koje će i njihov život humanizovati. To je ono što mi možemo da uradimo. U tom smislu je vrlo značajno da im se kultiviše osjećajnost, da im se opredeljenje dovede u tačku u kome ipak postoji ne samo dijalog, nego kritički uvid. A to znači da im se posveti pažnja, da im se omogući, da im se rastumači nešto u trenutku kada je to njima potrebno. Zašto to kažem kada je njima potrebno? Zato što svaki ovaj gest, ja uzimam ovo jer primetili ste da se deca ne razdvajaju od telefona, u stvari ovo je njihov rezervni mozak. Ovde se pronalaze sve informacije i razlika između nas i njih je u tome što oni tu informaciju sada uzimaju, sada je troše i ona za njih više ne postoji. Dakle, ona nije uključena u erudiciju, ona nije uključena u svet razumevanja sveta. Oni znaju, kao dobri potrošači, da u svakom trenutku imaju mesto gde se nalaze informacije, gde se nalazi njihov alternativni život ili slika njihovog života. I oni konzumiraju sliku svog života. I u tom smislu je razlika između percepcije medija koju smo mi imali, jer mi smo gledali program, a oni ne gledaju na internetu program. Oni traže ono što im je u trenutku potrebno, iskoriste, bace i produžavaju dalje. Ta svest o tome da mogu u svakom trenutku iz tog bunara da izvode ono što im je potrebno je čista potrošačka svest. Ako ja mogu sam da dam bar delimičan odgovor na vaše pitanje i da navedem jedan primjer dobre prakse. To je RTS 2, emisija Studio znanja, to je naučni program, nije namenjen deci, ali namenjen je mladima, odnosno emisija je namenjena mladima i odraslima, gde je nauka predstavljena na jedan popularan način. I mislim da je to dobar balans da se ozbiljne teme ili neke veoma zanimljive i popularne teme poput selfie kulture ili maskiranja, etnografije i sličnih tema, da se predstave uz učešće popularnih ličnosti, s jedne strane stručnjaka, s druge strane glumaca, muzičara i na jedan vrlo zabavan način da se progovori o ozbiljnim temama. Dakle, to nije populizam, ali je zato dobar primer tretmana nauke koji je tekako moguć i ja lično podržavam takve primere. I evo, dopustite da ja kažem nešto zapravo, da zaokružim s ovim svojim prvim izlaganjem i to kad sam govorio o tome zašto mislim da bi u različitim gradovima odgovor na pitanje šta je populizam bio različit i zašto mislim zapravo, zašto da se vratim na to imam ambivalentan osjećaj prema populizmu i zašto mislim da je populizam u nekim slučajevima onaj zadnji očajnički pokušaj ljudi lišenih glasa da neki glas imaju. Moj drug, vaš zemljak, sugrađan Dejan Stojiljković je jednom rekao, kaže, ove Nišlije najviše mrzim, oni kad odu u Beograd, poslije 3 dana progovore beogradski. A Kusta, Čola, Mele, 30 godina žive u Beogradu i dalje pričaju kao Sarajlije. I sad sam njemu pokušao da kažem da to nije pitanje karaktera ljudi iz Niša, nego je pitanje načina na koji današnja srpska kultura vrednuje određene svoje segmente. Ima ona knjiga koju je objavio Dejan Ilić u fabrici, knjiga Tanje Petrović, Srbija i njen jug, gdje ona vrlo naučno, metodološki objašnjava da je taj jug Srbije jednostavno otkad je integrisan u doba balkanskih ratova na sličan način kao Dalmacija u Hrvatskoj ili neki drugi krajevi drugim zemljama, jednostavno je nipodaštavan
i nije mu data unutar cijeline kulture vrijednost koju neki drugi krajevi imaju. Banalno govoreći, vi iz Niša ne možete da pošaljete ono što šalje državni posao danas. Iz milion razloga. Dio je možda, što Novi Sad kao centar te autonomije ima jednu logistiku, ima jednu vrstu administrativne i druge moće koju Niš nema, iako Niš što se tiče ljudskog faktora ni najmanje ne zaostaje za Novim Sadom, ali u tom smislu ima taj hendikep. I ja sam pričao s jednim svojim prijateljem Amerikancem koji mi je na neki način, čija čerka je radila u štabu Bernie Sandersa. I njegov razgovor s njim je zapravo utjecao na to da ja gajim stanovitu simpatiju prema izboru Donalda Trumpa, a izbor Donalda Trumpa je ono što je, ako hoćete banalno, vratilo populizam u centar intelektualne debate i ja sad kažem da Trump nije izabran, mi danas ovdje ne bi sjedili. Jednostavno, ta reč ne bi bila tako popularna. A znate zašto je Trump izabran? To se ovi demokrati smiju republikancima. Vi znate šta u Americi znači takozvani primaries? Znači, biraju se u svim državama unutar stranačkih štabova ljudi i onda oni glasaju za kandidata. I jednostavno, obični ljudi su od svih mogućih kandidata republikanske stranke izabrali Trumpa. Obični ljudi unutar demokratske stranke izabrali su Bernie Sandersa. Međutim, unutar demokratske stranke postoji nešto što zove superdelegati. To familije Clinton, familije Kennedy smjesti svojih 10 članova i njihovi glasovi vrijedi više. I jednostavno, i to je ta ironija istorije, Sanders bi pobjedio Trumpa, ali Hillary ga nije mogla pobiti jer ona nije izbor običnih ljudi, nego izbor superdelegata. I to što vi pričate, to je jako važno. Pazite, divna jedna vijest o kojoj bi ja knjigu napisao. Ona mala Meghan, što se udaje za princa Harija, znaš što je morala da potpiše? Da nikad neće biti na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ja se kraljevskoj porodici klanjam do, kako bi rekao, do poda. Ti nikad nećeš biti ništa ako si to. Što je kolega rekao, zna se koji lice i koji fakultet u Francuskoj zaostaveš da budeš predsjednik. To se zna. Jednostavno, kao što i ovdje, sve više od ocjena u osnovnoj školi ti zavisuješ upisati gimnaziju, i to će se dešavati. I imate vrlo ozbiljne ljude, sociologe kulture, koji kažu da za 10 godina nas čeka Matrix. Za 10 godina, ovo što kaže Zoran, ovi ekrančići će biti simbol deprivilegovanih ljudi bez glasa, kao što i sad najbolje škole u Kaliforniji gdje idu djeca Steva Jobsa i ovih nemaju uopšte wireless. To je ideja. To će da služi, to je Platonova pećina u koju će da gledaju i bit će sretni. A, vidi, Milica stavila slike sa Sejšela, a ja bila na Krfu. To će da bude to, a ovi o kojim pričamo i koji su sa slikama plakata će da vode život. Mogu sad ja nešto kažem. Sasvim kratko, koleginici odgovorim, koleginici koja je sa mnom radila, s kojom sam ja radio u biltenu filmskih susreta u filmskom magazinu. Već je gospodin Hamović odgovorio mnogo bolje nego što bi ja mogao, ali mi je palo na pamet nešto što je Dušan Radović rekao kada je video da je televizija sve popularnija, a on je naravno poznat kao pisac i kao poznat po Beogradu dobro jutro, svom oglašavanju na radiju i tako dalje. On je bio prilično moderan i rekao je da ne treba plakati i kukumavčiti što deca neće da čitaju knjige, nego treba im omogućiti sadržaje na televiziji, znamo već je pisao prvo Zoran Piplboxa za radio i tako dalje, treba im omogućiti na televiziji da gledaju samo najbolje. I onda sam čitao njegovo pismo redakciji Radio televizije Beograd, odnosno glavnom uredniku, gdje on preporučuje da se obavezno što pre podhitno kupi ulica Sezam i da se prikaže. Zato što je izvanredna, zato što ima više tih komponenata kroz neko učenje istovremeno i uči nas da ne budemo rasisti i tako dalje, on je to naravno mnogo bolje sročio. Dakle,
To je to. Menjaju se mediji, ali je bitan taj sadržaj koji se tu. I još jedna stvar mi je pala na pamet, opet ona knjiga Radio, kad je BBC uveo treći program. I na trećem programu emitovao, slično kao naš treći program Radio Beograd, emitovao isključivo ozbiljne tekstove, ozbiljne razgovore, klasičnu muziku. Pokazalo se da to sluša svega 4% stanovnika Velike Britanije, odnosno slušalaca BBC-a. Ali u čemu je stvar? Nisu odustali. U tome je stvar. Znači, iako kultura postane nešto što je kao nekakva kontrakultura ili nešto, kultura marginalnih grupa, ne treba odustati. Tako da, nema veze, mislim, ovo što nas ovde večeras ima ovako mnogo, iako Crvena zvezda igra protiv CSKA na -15, to ipak jeste neka vrsta ohrabrenja za sve nas. A nisu odustali da 4% jednog dana ne bi postalo 0,4%. I ne samo to 4%, nije malo, 4% je skoro cenzus u razredu, mislim, da šta je 4%. Da. Na konto tih 4%, baš od vas što sam čuo od onog direktora Lagune, što izdaju svakakve knjige koje idu u tiražima, politim ogromnim, ali te knjige, to što vrede prilike tog papira samo, finansira one knjige koje su ozbiljni, koje zaista vrede, koje su u malim tiražima. I u stvari se to na neki način izbalansira. Da. Mislim, nije lepo što to, da sad navedem tačan procenat šta mi je rekao vlasnik Lagune pre 10 godina kad sam ja beveo prvu knjigu priča ovdje u Niškom kulturnom centru. On je rekao šteta što su priče, da je roman objavili bi. Jer baš ovo što Vuk kaže, on sam kaže, neću kažem procenat, koliki procenat onoga što je objavljuje je zapravo, koja je lepa reč za trash, đubre, ali da su to knjige koje omogućavaju da objavi i one neke knjige kao što recimo Ljosa i tako dalje. Naravno i to, ima tu demagogije u tome što je on rekao, ali Bože moj, u svakom slučaju ne bi baš morao toliko da objavljuje komercijalno, ali dobro. Jedna od, dakle, u jezgru populizma i način na koji, da se vratimo na vaše početno pitanje kako počinje proces, jeste kad ljudi pomisle da malo zla mogu da uvale baš doslovno tako u mnogo dobra. Međutim, zlo se vrlo brzo razvije. I u jednom trenutku nismo više ni svesni kad vidimo da nas je okružilo samo zlo, jer zlo mnogo brže zri. Ta vrsta zablude, da ćemo mi moći bilo šta da se kaže ispod žita da proguramo i da se neće videti, je velika zabluda. Ne zbog onih kod kojih smo to uradili, nego zbog samih sebe, zato što više sebe nećemo moći da kontrolišemo. I tako nastaje populizam, jer počinjemo mi i u druge da sumnjamo da su i oni to isto uradili. Daću vam jedan primjer koji je možda najdrastičniji, jer je ovde dosta bilo što implicitno, što direktno rečeno obrazovanje. Ako vi imate šefa država, dragi moji, šefa države koji je ukrao diplomu, i ako se to ni na koji način zaista ne procesuira sudski, ako imate gomilu idiota koji sede u vladi, koji su takođe kupili diplome ili ukrali, sad znacima navode ili bez njih, ako imate ljude za koje je to dokazano, osvedočeno i tako dalje, da nemate proces koji je sudski gde jasno dobiju svi onako kako treba, vi ne možete vaspitavati omladinu u zdravom društvu. Ako imate nekoga ko će srušiti pola Beograda, a da pritom nema za to nikakav papir, nema dozvolu bilo koje stručne ili manje stručne javnosti, to znači da je neko upregnut u bezakonje. To je populizam na delu. Znate kako se to završava? Kada se populizam prečisti do kraja, onda ima onaj kukasti krst koji označava sve dalje akcije. Zato što javnost sve više ćuti i sve više dozvoljava lažnih akcija koje proizlaze iz takve vrste pameti. Ćutanje je najgori oblik, odnosno završni oblik populizma. Ali ima, dakle, kad govorimo o tom političkom delu, jedna stvar, dakle, koja je populistička politika? Šta je svrha populističke politike, bilo na nacionalnom, bilo na globalnom nivou? Održati stanje nezrelosti. Mi se lako upecamo i vrlo sebi lako dozvolimo da budemo nezreli, jer je to predavanje u ruke nekoga ko upravlja dobrog dela brige o nama. Prosto delegiramo svoju brigu
kažemo nama će Žika dati penzije, nama će Žika dati to i tako dalje, dakle poklanjamo to autoritetu. Večerašnji razgovor je bio usmeren na posledice. Mi smo pričali o onome šta sve čini populizam, ali ono što je najopasnije jesu posledice. Spremnost da prepoznajemo te posledice je zapravo jedna vrsta kratkoročne i dugoročne vizije. Od toga se moramo braniti jedino čime možemo, to je znanje. Prepoznavanje tih procesa. Hannah Arendt je pisala o dobrovoljnim Hitlerovim dželatima. Mi moramo sada, pošto znamo iz istorije i situaciju i šta su posledice te situacije, moramo sada u nastajanju da to prepoznamo. Ako ne prepoznamo loše knjige, nećemo ni loše ljude. Ako se opredeljujemo u samoposluzi za loše, za lažne proizvode, opredeljivaćemo se i u toj seriji koja nas okružuje lažnih identiteta. Vi sad imate na političkoj sceni lažne identitete koliko god hoćete. Mi se malo smejemo, onako, vidi, ova laže imenom, ovaj laže diplomom, ovaj laže ovako i nam je to zanimljivo. Pa morate da kažete da je visok 165. Evo, neko 180. Ali to ne kažete. Jer govorite o, kako ste govorili o raznim diplomima i stvarno svaki čas svako ko nešto kaže pre toga, ali ja se izvinjam i mislim više malo dosta, ne razumijem tačno ko je na radnom univerzitetu ovdje ili u Beogradu, da je dovoljno reći ili se odvići svojih profesorskih privilegija i reći ja više u svoju kancelariju ne ulazim. Ne ulazim u jednom trenutku dok se ne razreši te spolne diplome. Kako dažemo pametci protiv toga, doćemo u Niš i reći ćemo par rečenica koje stavimo na mesto i svaka čast na hrabrosti, ali onda je to kompromis, onda je to populizam. Reći ću par rečenica, ali neću vratiti profesorsko zvanje i neću zabraniti sebi da uđem na katedru dok se ne reši pitanje da li Kragujevca i afere Indeks, da li lažni diplome i tako dalje. Imate to od Subotice do... Napravili taj kompromis. Ogradio sam sebe, ne mislim naravno nas slično, nego generalno na sve profesor univerziteta, sva tri u Srbiji, dao sam rečenicu kako je to loše i time sam se opravo. Izvini, uradim nešto više, izađi s univerziteta i ne vraćaj se. Tako je. Tako je. Možete vi da nabrojite one koji su napustili univerzitet zbog toga? Ne možete. Pa zato i govorimo. Prva stvar je stvoriti svest o problemu. Ljudi u tome ne vide problem, naročito oni koji jesu deo problema, a to su ljudi na univerzitetu. Oni pristaju, zapravo. Vi imate danas one koji u kulturi pristaju da budu ono što su do juče označavali sa manje ili više kritike. Oni pristaju zato što imaju određenu vrstu interesa. I taj interes je vrlo jednostavan, vrlo jasan. Ako ja imam vikendicu na Zlatiboru i potrebno mi je građevinska dozvola, ja znam kod koga ću da odem. Uzet ću knjižicu, slikat ću se za billboardu u predizbornoj kampanji i dobit ću građevinsku dozvolu. Ovo je jednostavna stvar. Profesor univerziteta će na isti način to da uradi zato što ga neko tamo u nekoj službi drži i kaže aha, vidiš, ti si tamo uradio to i to, hoćeš da to pustimo malo u one novine koje su bilten, koje označavaju one koji nisu privilegovani u ovom društvu. Stvar je vrlo jasna. Zašto vam ovo govorim? Govorim zato što su to ishodi populističke politike. Ako ćutimo, mi smo deo te politike i učesnici i saučesnici. U tom smislu je vrlo jasna stvar. Onaj ko veselo ćuti i malo onako priča u kafani je otprilike na nivou ovoga što ste vi rekli. Ali mi sada ne pričamo u kafani. Ovo, o čemu smo večeras govorili, je stvar koja ima institucionalnu težinu i to je ona vrsta težine koja je jača od onoga što ćete pročitati u novinama. Doživljaj koji ćete poneti sa ovog mesta večeras je onaj koji je mnogo važniji nego da ste to pročitali u bilo kojim novinama. Ovo zbog toga i služi. A znate koji je moj doživljaj? Oko svega što sam čuo. Doživljaj je da smo dogurali do dna, ali da mi se čini da nećemo stati na pola puta. Nikako ne. Koliko ćemo dublje? Ne, ovo što ste vi rekli za to potpuno tačno, evo. Bilo je ovaj film Spielberga, ovaj Post. I ključni taj moment toga su bili spremni da zabrane i New York Times i Washington Post, ali su onda sve američke novine, od lokalnih, Cleveland, Philadelphia,
Los Angeles, svi su objavili to što je bilo zabranjeno. I vi ste potpuno pravo, samo stvar je, i to je ono što je najveća, zapravo isto što je jednom Ljubiša Ristić rekao, ako postoji nešto što je u Srbiji kontinuitet, to je kontinuitet kolaboracije. To je uvijek tako bilo. Kad su hapšeni Mihajlo Marković i ovi kojeri sa univerziteta izašao, kad je počeo rad, kad je iz Beogradskog univerziteta krenula nacionalistička propaganda, jedna jedina osoba, kolegica naše drugarice Ljilje sa FDU, Mirjana Mijočinović, je jedina osoba sa Beogradskog univerziteta koja je dala otkaz Ne, to se ekipa I to su ljudi koji jednostavno to kad urade, to ne ostavi trag u stvarnosti. Vi ste to su one situacije kao društvo mrtvih pjesnika. Kad onaj klinac se popne na sto, da je sam ostao na stolu, dobio bi 2 šamara i bio ispačen iz škole. Kad se svi popili, ali toga nema. To je sad, kako bi rekao, da li mentalitetska, da li... Ti si potpuno u pravu. Sve bi se to moglo riješiti sa malo građanske hrabrosti. Ali ne, građanska hrabrost dolazi u trenutku kada je pritisak takav da ona mora da bude. Dakle, vi možete sada, mi smo potrošili kapacitet izlaska na ulicu. Građanska hrabrost nije izaći sada na ulicu zato što je i druga strana u situaciji da taj mehanizam zna kako da preradi. To je sada uzaludno. Mehanizmi moraju da budu potpuno drugačiji. Građanski otpor je upravo u znanju. Borba za institucije i u institucijama. Ovo sa ulicama, to će doći na svoj red i koštaće jako mnogo, ali doći će i to ne tako daleko u budućnosti. To je jasno kao dan, zato što je to prosto istorijski ciklus jedan i tu nema nikakvih iznenađenja. Izvolite. Ovdje je večera se reč o dijalogu, a mediji u kojima je najviše bilo reči su uglavnom klasični mediji, televizije, radio, novine, ali oni su uglavnom jednostavni, da ostavljaju jako malo mesta za tu povratnu reakciju, to možda neko pismo čitalaca ili uključivanju program i tako dalje. Ja mislim da se svi slažemo da je internet, pre svega društvene mreže, da je to u stvari medij za dijalog. Ali javlja se problem to što najviše zapravo kod društvenih mreža se stvaraju te takozvane echo chambers, odnosno dvorane odjeka, gde algoritmi po kojima te društvene mreže rade, korisnicima izbacuju sadržaj prvo ili samo tako sadržaj izbacuju koji se u stvari poklapa sa njihovim interesovanjima, reakcijama i uopšte učestvovanjem na toj društvenoj mreži. I onda zapravo tu dijaloga nema. Dakle, mi smo usmereni samo na ono što mi mislimo, samo na ono što nas interesuje i zapravo samo jačamo svoje ego i svoje poglede. I kada dođemo u neku situaciju, bilo na komentaru na nekom sajtu ili daleko bilo uživo, tu zapravo nema dijaloga, tu su samo ekstremi koji uopšte ne postoji spektar između njih, nego su maksimalno udaljeni i maksimalno suprotstavljeni jedan drugom. Za mene su društvene mreže nešto što je pena od mora, ali uvek se pitam gde je more. Dakle, kad vi kažete da dijaloga sa, recimo, nekim od ovih tradicionalnih medija nema, ja ću se tu lako sa vama složiti, a verujem i kolege i kao i svi ostali, zato što je reč o jednom setu medija koji ima uređivačku politiku, što znači ima jednu vrstu prepoznatljive ideologije u koju mi kao čitaoci verujemo i za to što verujemo čak i plaćamo. Jer mi smo odabrali da kupujemo određene novine. U određenom istorijskom periodu mi smo, da bismo proverili da ne idemo u dogmatizovanje vesti, imali ponudu koja je bila šarolika, pa smo želeli da čitamo iz različitih perspektiva o nekom istom događaju, pa smo uzimali različite novine, tako. Jer smo hteli da budemo u situaciji da proveravamo, da imamo takvu jednu dijalošku pretpostavku. Sa društvenim mrežama došla je fragmentacija gde mi nemamo bilo kakvu uređivačku politiku, nego imamo jednu vrstu, uslovno govoreći, iluzije da je to neograničen prostor slobode. Načelno da, suštinski ne. Jer ta vrsta slobode nama ne donosi informaciju, donosi nam gubitak vremena. I potpuno i u tehničkom, dakle u doslovnom smislu, umanjuje našu mogućnost da donesemo bilo takvu odluku. Suština informisanja jeste za nas kao čitaoca i korisnike informacije da donesemo zdravu, pametnu odluku. Mi u ovom trenutku, zahvaljujući svim ovim mogućnostima, ostajemo paralisani. I to je ono što je najgore, to je ono što proizvodi populizam.
To je ono što nas drži vezane za ekrane u statusu nezdravog bića, u statusu apatičnog, onoga koji ne želi da se uključi u javni život. Oni koji se isključuju iz javnog života, oni koji kažu, a siguran sam ovde da je među vama mnogo takvih koji kažu, neću ja da učestvujem u tome šta me to briga, mene politika, ovo što me zanima i tako dalje, oni pristaju da budu na ovaj ili onaj način žrtve. I oni su se dobrovoljno za to opredelili, ali oni su zapravo u službi upravo ne dijaloga, jer oni su odbili dijalog zato što ne žele da budu zreli. Zrelost podrazumeva jednu vrstu osjećaja, pre svega odgovornosti i onog statusa društvenog bića koje ima integritet. Mi se dobrovoljno zapravo podlažemo ili dolazimo u situaciju da svoj integritet darujemo ili makar deo toga darujemo nekom drugom ko je autoritet i ko nas je prevario. Ali pristali smo da budemo žrtve. Otići će ljudi na glasanje, onaj koji je spominjao beogradske izbore, opet će da odu na glasanje, on isti od kojih je pokradeno sve živo i glasat će za onoga kojih je pokradeno. I to je ovo što kaže Muharem, jedna vrsta tradicije. Čitajte Stojana Novakovića, čitajte Steriju, čitajte i vi ćete vidjeti jednu vrstu kontinuiteta da je idiotluk u svim vremenskim periodima isti. Ali ovo što večeras pričamo jeste potreba ne da vas neko preoblikuje, da tako kažem, i da vama manipuliše ili da vam daje ideje koje nisu zdrave, nego da vi sa drugima razgovarajući stvorite dijalog i da im prenesete jednu vrstu misli da moraju da aktivno učestvuju u sopstvenom životu, a to je socijalni život, da se distanciraju od populističkih, od svake vrste populizma i da stvore, naravno, uslove za dijalog koji je nasušan. Eto, hvala. To u stvari jeste odgovorno pitanje zašto nema dijaloga u političkoj sferi. Mi nemamo nikakva sučeljavanja mišljenja političkih predstavnika, drugo je partija. Sam sećam da je u skorije vreme seo za stolom na nekoj televiziji, bilo neke emisije ili uživo na nekom prostoru i suočavali svoje, nego to samo frežna, konstantna, monolozi i ne znam, nije predstave za... Kako nema dijaloga, pa bio jedan čovjek koji je stalno na televizijama, ima jedan fin dečko, koji učestvuje i čak nije novinari sa njim ne mogu da razgovaraju u tom dijalogu, on ima sam dijalog i to se zove unutrašnji dijalog. Je li ima neko je tamo podigao ruku, je malo nije? Evo, zovite. Pa evo, mogla bih ja da dodam, kad ste već spomenuli odgovornost. Meni se čini da je to zapravo zaključak svega ovoga o čemu vi večeras govorite. I imam nekako utisak godinama da mi stalno od nečega strahujemo. Strahujemo od interneta, strahujemo od tehnologije, strahujemo od realitija i samo konstatujemo šta je to, gde su sve opasnosti, kako ćemo s tim, to nas ugrožava. Pa dobro, to nas ugrožava, a vreme prolazi. Da li mi nešto činimo u tom vremenskom intervalu da ako nam je internet opasnost ili nekakva nepoznanica, da se edukujemo, da vidimo šta ćemo sa tim internetom, kako to funkcioniše, kako da iskoristimo internet koji je definitivno jedna izuzetna stvar, kako da ga iskoristimo onda da plasiramo ono što mislimo da treba ili da dođemo, ne znam, do publike ili da dođemo do dece. Znači, ako govorimo sad konkretno o školstvu, dokle će recimo nastavnice književnosti komentarisati kako deca ne čitaju, kako deca ne vole knjige, kako je to prevaziđeni medij i tako dalje. Pa zašto neko ne učini nešto, mislim, to se odnosi na sve nas, nebitno kojim poslom se bavimo, da na neki onda drugačiji način približimo toj deci, ne znam, da li gospođu Bovary ili bilo koji drugi sadržaj. Mislim da je to jedino rešenje. Mi ne možemo ni bez interneta, ni bez televizije ili ne znam čega god drugog. Ja se izvijem, samo moram da odgovorim zato što ste fantastično stvar rekli. Nije tačno da ne postoje ti ljudi. Postoji. Ja sam, ako je iko proputovao Srbiju po raznim školama, evo i Maja, bili smo zajedno i videli smo svašta, zaista. I kad kažem svašta, tu mislim u najplemenitijem smislu. Ima tako divnih ljudi, ali za njih nema mesta, zato što je to mesto na prostoru ili televizijskom, na internetu, svugde ne postoje takvi ljudi. Oni nemaju kad da se biju za svoj publicitet. Oni rade svoj posao zato što to vole, zato što su posvećeni, ako govorimo o profesorima, istinski su posvećeni deci i tome, i oni se raduju, učestvuju u tome, divni su. Što bi Velja rekao, da li zbog alkoholizma treba zabraniti alkohol, ako znamo da je on u malim količinama lako?
Anksioliti, on je anksioliti koji recimo omogućava letenje avionom i takve neke stvari. Izlazak na prvi sastanak. I ali u svakom slučaju jeste, dobro ste postavili stvar da mi uvek razgovaramo o pretnjama i uvek se žalimo na nešto. Pazite, žaljenje, tako te žalbe koje mi inače imamo za razliku od zapadnjaka kod kojih ne možete, oni su uvek u genijalnom, oni su u divnom raspoloženju, ne možete nikada da im vidite da se na nešto žale. Vi se zapravo, žaleći se, mi oglašavamo svoje slabosti, oni to ne mogu da shvate, jer u potrošačkom društvu, u zapadnom, neoliberalnom sistemu, vi ne smete da pokažete svoje slabosti. Jer to je, da tako kažem, ne možete da kapitalizujete moć. I u tom smislu mi stalno istrčimo i kažemo, jao, kako je kod nas teško, kako je kod nas strašno. Mislim, to je isto jedan oblik populistički zavod. Bavimo se svojim slabostima. Kako? Bavimo se svojim slabostima. Tako je. I favorizujemo, jer pazite, populistička politika je favorizacija slabosti. To je verovatno najkraća definicija. I sad, evo, ako hoćete da vam pokažemo svoju slabost, mi smo došli do one tačke u kojoj moramo da vam kažemo doviđenja. Prvo su nas gledale dane odavde i mi... Zorane, samo nešto, pa evo čak i Mato Pajević, naš najveći junak, kad ubije Musu Kesiću, šta kaže? Jao mene do Boga miloga. Ona može da kuka, će pogubi kod sebe boljega. Znači, to je nama prirođeno. Hvala vam mnogo što ste bili večeras s nama i nemojte da... Nemojte ovo da shvatite, izgubljenje vremena, nemojte da se žalite.